Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Menteri kena jong ke Sarkar Pedeng ubakmi ke Ministry of External Affairs and Education Raj Kumar Rajan Singh hakasngi palai jong ke Kendai Terik ulahir East Jaintia Hills District na kabenta ban penlong ye ke jingjurip ke Baar Sngi na kabenta ki skim ke balabha da ke Sarkar Pedeng na kabenta ke jing mentoy ki pait ba. Ya uni Menteri Sarkar la senran lang do Deputy Commissioner jong ke East Jaintia Hills District UE Banarwal u Additional Deputy Commissioner uba SSM le but ki wei de ki Head Officer jong ke East Jaintia Hills District. Hagani ka sngi u Menteri ulalai banjurip nengkong ya ke Health and Wellness Center ke badan hagasnong de Khia West ha ke bawla yo alat banyak keren bat ki pat ba bat ban tokit ya ke jing ai jing Syakri jong ke ne ke Jaka ai jing Sumar ke jing Don jong ki Dawai Dashin ke Rukom ai jing Sumar ye ki Nongpang ke jing ai tika COVID-19 ke jing pentraikam ya ke Ayushman Bharat ke Ishram registration bat ke umbam umdi hapo kasnong bat nalor kata ulayo ladru banya selok ha ke bapentrai kam ya ke PM Kisan ke Pradhan Mantri Awas Yojana ke Jal Jeevan Mission ke Pradhan Mantri Ujwala Yojana ke Ujala LED bulb bat kiwei de. Hadirin kani Raj Kumar ulalai banjurip ya ki dukan di kha ration ha kasnong bendi hati ha ka baki trai dukan kila pentip ba ki don shispa alai po nyongut ki bayo jing mentoy ha po ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme balapan iru ha ka bayadai bat ka jing pendon kam ya ki EPOS machine habasam ya ki marbam shakinong yo jing mentoy. Menteri ulalai jurip ru ya ke Aganwadi Center ke badan hakasnong tuber bantokit halor ke jing pentrai kam ya ke skim Poshan Abhiyan balai jingok ru ya ke Turmeric Processing Unit hapo ke Mission Lakadong ke badan hakasnong Shangpung West Jaintia Hills District. कितना केजी मिला है 5 केजी पर आदमी को आपका खेती में कुछ तो कल्टीवेशन नहीं है Cepat nih, ekspedisi saat में cepat.